Assalamualaikum mat. Waalaikumsalam nul. Mat umpat batakun pang batakun napak nul. Ada orang nang maumpati imam, nang diumpati nito makmum sakalinya matay. Nah, nang kaya mah pak ngini mat. Nito bahasa sembahyangnya nulay. Maksud bahasa nito napa mat? Maksudnya amun inya hudah tuntung, wajib ulangi sembahyangnya. Amun inya balum tuntung, maka rakaat nang hudah tagawi kada dianggap. Nang kayang itu kahmat. Alhamdulillah batambaham ilmu. Mudahan babarkat. Amin. Ikam batakun masalah tadi ikam kah orangnya? Hehehehe.